абай елі, қадірменді қонақтар. Ел бірлігі мен рухани тұтастықтың нышанына айналған Абай облысындағы татар қоғамдық бірлестігінің 35 жылдық мерейтойына арналған мерекелік шараға қош келдіңіздер. Уважаемые друзья, дорогие земляки, мы рады приветствовать вас на празднике культуры и единства. Yıldan artık tarihi bulgan әлігі өзек мәдениетімізді, тілімізді, milli ғұрып ғадетlerimizni сақлауға һәм өстіруге зор үлеш керткен ұйышма. Бүгінгі бәйрем біздің ортақ шатлық, ортақ ғұрурлық. Бұл матур күнде біз милләтімізді бірләштірген қимәтлерді яңадан еске алабыз. Көңілләребезне қуаныш һәм ихласлылык билеп ала. Әйдәгез, бу күркәм бәйрәмне күтәренке рухта, бердәмлектә, дуслык һәм татулык мөхитендә үткәрик. Еліміздегі этностар мен ұлыстардың арасындағы достық пен келісім тәуелсіз Қазақстанның басты байымы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанда келісім, төзімділік, достық ұғымдары құр ұран емес, азаматтардың күнделікті өмір салтына айналған құндылық деп атап өткен болады. 2025 год – это год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. Ее главная миссия – созидать, строить, творить, отмечал в своем выступлении председатель Ассамблеи народа Казахстана, Республики Казахстан Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев. Қазақстан халқы ассамблеясы бүгін еліміздің саяси системасын ең мұхим элементларының бірсі. Ол бірдәмлікті һәм келешек яшәуне нығытуға зор үлеш кірді. Оның үстінліклі юнәлешләре, гражданлык үзенчәлеген формалаштыру, конструктив диалог алып бару, халкыбызга уртак булган рухи кыйммәтләрне алга этәрү. Құрметті жерлестер, қадірлеген қонақтар, құттықтау сөз Абай облысы әкімінің орынбасары Раханов Мейірлан Ақылбекұлына беріледі. Рахмет етіңіз. Құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, добрый день, уважаемые земляки, дорогие гости нашего города. Как вам всем известно, на этом торжественном мероприятии должен был принять участие сам аким области Берик Валиевич. Но сегодня в Астане состоится ряд совещаний внеплановых, на которых требуется непосредственное участие акима области, так как там будет решаться вопрос дальнейшего развития. Хотел сам лично принять, с утра звонил уже, передал привет, и с вашего разрешения сейчас зачитаю его поздравления с 30-летием. Құрметті қатысушылар, қадірлі қонақтар, Абай облысының татар қоғамдастық орталығының 35 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өңіріміздегі татулық пен бірлікті, мәдени алуандықты, түрлі этностар арасындағы өзара түсіністік пен сыйластықты нығайту ісіне сіздердің ұйымдарыңыздың қосқан үлесі орасан зор. Татар қоғамдық орталығы көптеген жылдар бойы облыстық қоғамдық өміріне белсене араласып, мәдени, ағартушылық және рухани бағыттағы бастамаларды табысты жүзеге асырып келеді. Өңіріміздегі татар халқының тарихы мен бай мәдени мұрасы біздің ортақ қазынамыз. Бүгінгі мерейтойлық шаралар осы дәстүрлерді дәріптеп, жас ұрпаққа өнеге болар құндылықтарды насихаттауға ықпал етеді деп сенемін. Татар қоғамдық орталығының мүшелеріне, ақсақалдары мен белсенділеріне қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтуға қосқан еңбектері үшін ризашылығымды білдіремін. Өңіріміздің дамуына бағытталған бастамаларыңыз табысты бола берсін. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасы амандығын, шығармашылық шабыт және жаңа жетістіктер тілеймін. Құрметпен Абай облысының әкімі Берік Уәли. Құрметті Мейірлан Ақылбекұлы, өзімізді өңіріміздің өркендеуіне үлес қосқан азаматтарды марапаттау үшін сахнада қалуыңызды сұраймыз. Жалғастыруыңыз бар. Ардақты ағайын, қадірлі қауым, баршаңызды татар этносының қоғамдық және
мәдени белсенділігінің жарқын көрінісі болып келе жатқан татар қоғамдық орталығының 35 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл айтулы шараның түрлі этностарды бір шаңырақ астына біріктіріп, еліміздің тұрақтылығы мен рухани тұтастығын қамтамасыз етіп отырған бірегей институт Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдық мерейтоймен тұспа-тұс келуі заңдылық. Осы асыл мұраттарға қызмет етіп келе жатқан ұйымның барлық мүшелеріне шынайы алғысымды білдіремін. Абай облысында 50-ден астам этнос өкілдері бар шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келеді. Ортақ жауапкершілігіміз татулық пен түсіністікті сақтау жолында 5 достық үйі және 46 этно-мәдени бірлестік жұмыс істеуде. Біз ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірлігіміз ең басты байлығымыз дегендей қоғамдық келісім мен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған игі істер жалғасын таба береді деп сенеміз. За вклад в развитие области Абай нагрудным знаком награждается Ахат Шаяхметович. Абай облысына сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен нагрудным знаком награждается также Снетков Евгений Николаевич. Ортақ асыл мұраға айналған ұлы композитор Латиф Хамидидің ғажайып туындысы Қазақ вальсі. Орындайтын Абай облысы әкімінің эстрадалық симфониялық оркестрінің солисті Әйгерім Тоқтыбаева. Қарсы алыңыздар. Hayırlı gün, aziz milletteşler, Abay ülkesinde yaşayan halkımız, kelgen konaklar, дорогие гости, ихластан барыгызны да Татарстаныбыздан зур сәламнар алып килдек һәм иң беренче чиратта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габделгаязов улынан сәламнарны һәм котлауларны Бөтен дөнья татар конгрессының айрым сәламнарын җиткерергә рөхсәт итегез. Hürmetli bizim milletleşlerimiz, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası һәм şahsen үз исемемнән Казакъстанның Абай өлкәсе татар иҗтимагый үзәгенең 35 еллыгы уңаеннан сезне ихлас күңелдән котлыйм һәм иң изге теләкләремне җиткерәм. Җидепулат җирлегендә үзләренең данлыклы урыннарын алган милләттәшләребез тырышлыклары, уңган юллары белән дан тота. Вакыт бизмәненә салсаң, узган 35 ел гомер әллә ни күп тә түгел кебек. Әмма һәр адымы, һәр уңышы, һәр җиңүе күп көч һәм тәвәккәллек, кирәк чакта кырыслык һәм таләп иткәнлекне искә алсак, бу һичшиксез зур тарих сәхифәсе. Шушы сәхифәне сезнең оешма матур эшләре белән бизәп килә. Соңгы елларда гына да сезнең тарафтан биредә уздырылган төрле чаралар эшчәнлегегезнең уңышларын күрсәтә. Кадерле милләттәшләр, сезне күркәм юбилейгез белән тәбрикләп, барчагызга да иминлек, гаилә бәхете, киләчәктә дә сез башлаган эшне дәвам итә алырлык,
milletimizni, dinimizni saqlab qoluvda xizmat etərlik, yaş buğunu tərbiyəlewdə zor uğuşlar tilab qalam. Tatarstan Respublikası Premier Ministr orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasil Qutug'azoğlu Shahraziyev. На сцену приглашается полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Ремзилевич Валеев. Қадірлі достар, выходя на эту сцену в этот праздничный день, конечно, хочется с эстрадным симфоническим оркестром области Абай что-то исполнить.
не просто речь толкать, потому что такой оркестр ровно год назад они выступили в Казани, и казанская публика была изумлена исполнением, и даже наше Министерство культуры обратило внимание на коллектив. И ваши артисты тоже полюбили выступать у нас. Будем надеяться, что дальше такие концерты продолжатся. И что хотел бы сказать про область Абай-Пресемей, ансамбль народных инструментов. Такого мощного ансамбля у нас в Татарстане даже нет. Мы готовы учиться и у себя тоже развивать, ставить это на рельсы. Уникальные коллективы, очень много талантов, талантливых исполнителей. И отмечая сегодня 35-летие центра, давайте не забывать, что 35 лет это, конечно, большой участок, это много лет, это половина жизни сознательной взрослого человека, можно сказать. Но есть еще один нолик справа. Поменьше, 350 лет назад наши с вами предки здесь собрались, чтобы жить и создавать пользу, трудиться, обрабатывать землю, молоть муку, торговать с китайцами, которые недалеко. Это было заложено больше 300 лет назад. И вот эти глубокие традиции нас очень сильно объединяют. Мы очень ждем Береку Алиевича, вашего акима, с деловыми кругами, с представителями акимата в Казани. Давайте чаще ездить друг к другу в гости, узнавать больше друг о друге. Сейчас у нас интернет есть, чтобы проводить совещания, обсуждать совместные проекты. Казахстан сейчас вступает в такую эпоху серьезных позитивных изменений. Татарстан тоже носитель многих примеров. И мы не стесняемся у Казахстана учиться, казахстанские представители тоже регулярно у нас бывают. Пусть будет и самолет, рейс, объединяющий наши города, а пока, несмотря на погоду, делегации ездят и в Казань, и из Казани сюда. Очень надеемся на студентов. Наши студенты уже сегодня, уже вчера учатся в Казани, возвращаются в Казахстан кто-то, чтобы работать на наших совместных предприятиях. Шинный завод в Саране под Карагандой, трубный завод сейчас там запускается, литейное производство КАМАЗа в Кустанае, сборка КАМАЗа в Кокшетау. В Алматинской области кое-что готовим. Лаберса, все у нас получится, когда мы работаем вместе, помня о своих предках и думая, чтобы у наших детей и внуков тоже было дружное совместное будущее. Спасибо за нашу сцену, нашу очаровательную гостью из Татарстана, народная артистка Республики Татарстан, многократная обладательница премии «Алтын барс татар жыры» Зайнап Фархетдинова. Сәхнәгә бөтен дөнья татар конгрессынан күчтәнәч бүләк Татарстанның халык артисты бик күркен алтын барс премиясе лауреаты көчле алкышлар астында Зәйнәп Фархетдинова. Hatlar yazım, sina hatlar yazım. Elle barıp cide, elle yok. Yok gidin, hamam başılamam. Gönlümde bir tıngı yok. Yok gidin, hamam Gönlümde bir de tıngı yok.
өлкәсенең татар иҗтимагый үзәге рәисе Ахунҗанов Җәлил Габдулхан улына бирелә. Рәхим итегез. Хайырлы күн, хайырлы күн, добрый день. 2025 год юбилейный и особенный для всей нашей страны, для нашей области и для каждого из нас. В этом году мы празднуем 30-летие Ассамблеи народов Казахстана. Это уникальный институт, который объединил все этносы Казахстана. Под чьим шанраком мы проводим все наши мероприятия. С международным размахом в этом году проходят юбилейные мероприятия, посвященные юбилею Великого Абая. Запущена президентом страны акция «Абайга Курмет», благодаря которой в нашей области появится много социальных, спортивных и других объектов.
И также в этом году проходит юбилей нашего центра. Сегодняшний уровень проведения этого мероприятия, вчерашняя научно-практическая конференция, все это было бы невозможно без поддержки Берика Уалиулы и всей его команды. Поэтому благодаря возможности хочется сказать рахмет, и давайте им всем поаплодируем. Мы плодотворно работаем с Всемирным конгрессом татар, с полномочным представительством Республики Татарстан. Все проводимые ими мероприятия, такие как Татарша-диктант, Татар-олимпиада, молодежный форум, форум женщин, предпринимателей и многие другие, наш центр принимает в них активное участие. На них мы учимся, как надо работать, вдохновляемся, и я думаю, после них проходит наше мероприятие краше. Мы постоянно чувствуем их поддержку, помощь, если она необходима, там, в музыкальном оборудовании или еще в чем-то. Поэтому тоже сказать куп, рахмет. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растает след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя дома, у всех знакомых доведу, уведу, ведь можно доведу. Одной натянутой струной не связаны с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда не запоет уже вода. Без следа, все слило без следа. Ложь не нужна и грош цена, струна моя. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый
Elimnin şarabı sıyladın sen bana, tağanın her gülü şiynadın sen bana. Sen verdin koslarına, kanadın sangağa, bağlalı koşları özüne arnağa.
Песни танца «Ертыш Монрары». Yıldız, selam, helam. Avo, avo, Mars babu. Kadeh bire, min çiften. Bu min iddia, atlamavay. Kazakistan digen iddia. Bizden de kızlar gitti. Asızdan bayıçıp. Savukun cilde bir sene yapın. Yangın yavamayışın. Mars havaylarını. Bunlara kızıl mı? Adılara benim kız mı? Ya Azra kızıl mı? İlk göresim ile sizden. Düşünüz öyleydiler. Ara yara. Bu sadece yaşıyoruz ve halimde. Тәмілі болсын, младший состав татарского народного ансамбля песни и танца «Иртыш Монрары», Дворца культуры города Семей, руководитель
Минвалиева Тахмина Альфатовна. Встречаем аплодисментами. Давайте поддержим наших самых юных артистов. Умными аплодисментами. Сәхтәге Семей шәһәре мәдәният сараеның истәлек татар халык фольклор этнография ансамблінің ир-егетләр вокаль төркеме чакырыла. Алар башкаруында татар халык җырларыннан торган попурри яңгыраячак. Рәхим итегез.
tiylesin, gelemezsin, tiylesin. Uteler yanarma, yal bulur canarıma. Sin otursan yanarma, yal bulur canarıma. Karakurallarda izgasında gitmesin. Karakurallarda izgasında gitmesin. Şurada benim yaradan sağlık ile gidersin. Şurada benim yaradan sağlık ile gidersin. Atlar ile atla atla Allah şeşerin kapta. Atlar ile atla atla Allah şeşerin kapta. Sağından da karar gider ferah karurman sağlam. Sağından da karar gider ferah karurman sağlam. Alma burada, alma şaşa götürdü. Başkalarına küzde sal hepsini görgenden birler. Ey kalmamışlar, sayri sandu başlar. Sayri, 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 sağın beraber. Ey kalmamışlar, sayri sandu başlar. Sayri, 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 sağın beraber. Alma ağaçından taşıp yıldır min sina. 16'da 17'de taşıp oldu min sina. Ey kalmamışlar, sayri sandu başlar. Sayri, 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 sağın beraber. Ey kalma şeker ol, hakkın gitse baldızına. Hakkın gitse baldız gitse, mühne bir gün bir şey var. Bizlere kadar фольклор этнография ансамбля школы искусств города Семей. Давайте поприветствуем аплодисменты, друзья.
дискурс, дамы и господа. Спасибо. Medeniyet Sarayı Yılhan Tatar Halk Bayançılar Ansambili çıkışı buldu. Büyük zor rahmet sizge. Kongresinden Kuştereş Bülek Kozan Yigiti İlnur Nurgazizov. Rahim ediniz.
Ozan yigiti Nur Azizov. Big zo'r rahmat. Madaniyat saroyining Irtish Munlari Tatar xalq jir biyu ansamblining kishki turkumi yovliqli biyulari bilan chaqirilar. Yetakchisi Minvaliyeva Taxmina Ilfat qizi. Rahmat etamiz. Irtish Munlari ansambli. Aytagizlar, yeniden bir kuchli alqishlar bilan kelganlaringizlarni. Құрметті достар, қадалар мырзалар, келесі сөз кезегі Абай облысы татар орталығының төрағасы Ахунжанов Жәлел Ғабдулхақовичке тағы да беріледі. Сахнаға шақырамыз. Рахмет етіңіз. Я хотел бы выразить слова благодарности рахматларына әйтергә, бізге келген Казаннан артистларға, әйдәге саларға әйбәтләндіріп қол сабақты һәм аларны сахнаға шақырамыз. Казаннан келген артистларны сахнаға шақырамыз. Қазаннан келген әртістерді сахнаға шақырамыз дейді. Алғанеки Татарстан Республикасының халық әртістері алдарыңызда, қадірменді достар, Зуфар Билалов және Зайнап Фаркетдинова. Татарстанның халық әртістері Зуфар Билалов һәм Зайнап Фаркетдинова. Il
Ильнур Нургазизов, өзіңіз жаққан наш крутой музыкант, саксофонист, дамы и господа, конечно же. Ильнур Нургазизов. Наш гость также ведущий, дамы и господа, Айнур за аплодисменты. И селфи фото суретке. Еще раз поаплодируем. Спасибо огромное. А на сцену с огромным удовольствием я приглашаю нашего дорогого гостя, народного артиста Республики Татарстан, многократный обладатель премии «Алтын барс Татар жыра» и «Болгар радиоса» Зуфар Билалов. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nden işleneş, bülek, Bikup'un Altın Barış Premisi laureatı, Bulgar Radyosu Premisi laureatı, Tataristan'ın halk artisti Züfer Bilalov. Hayırlı günler. Şokuyla, idil bidu. İdil boylap kömme bizning milletimiz vatanından dünya boylap taralgan. Birgede qo'shilib jillaydi. Be
Hayırlı gün hürmetli milletteşlerimiz. Bir şartımız şu beyramımızda katlaşmamızga. Yollarda Allah'a şükür samolyottan pişsek de pek jеңil ötüldi. Elbette sizin de geleceğiniz şulay jеңil olsun, ağırlıklar az olsun. Mine şulay medeniyetimizni saklap, medeniyetimizni saklap, urf adetlerimizni saklap, bir-birimizni hürmetlep, tilimizni, jırlarımızны hürmetlep, jırlar aşa aralaşıp, görüşüp, yaşarga yazsın. Rahmet. Jir astından yollar olmaz, isen çakta. Görüşüp. Yollar olmaz, isen çokta görüşü. Vakıflar verişi, bunaklarına yarışı. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta görüşü. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta görüşü. Jir astından yollar olmaz, mamalar olur tügeni. Yaratılimi kanalarına, havlulardan da geldi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Güreşip, oralardan geçer gidersiniz. Amin. Jir astından yollar olmaz, bana yanıma. Kullarını bir kullanma, şanlıma canıma. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar olmaz. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Jir astından yollar olmaz, jir astından yollar yok. Jir astından yollar olmaz, isen çokta güreşi. Isen çokta güreşi, isen çokta güreşi. Elbette endi. Oyunumuzun acırlağı bir şey bulmaz. Kabat maşallarımızın balık artisti. Zeynep, Barkatlı'ya var. Bak Barkatlı'ya. Dünya belemdir şahı bula, şadıları bula hayırları. Şarkılar, zilgüce, eller
бүгінгі кешеден и туған тіл, и матур тіл жыры бірді артық болмас Абдулла Тукай сөздеріне ижад етілген әлігі ғажайып шиғыриялар әлігі жыр біздің бірлештіріп тұрушы жыр болсын дейді. И туған тіл, и матур тіл. Расында, дұрыс айтасың Айнұр, енді барлығымызды біріктірген бір тіл, бір дін, бір мәдениет болып келеді. Сондықтан, қадірменді қонақтар, бүгін ерекше кеш, ерекше той, ерекше мейрам десек болады. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын, қадірменді достар. Я хотел бы с удовольствием пригласить на нашу сцену нашего гостя, который пришел с поздравлением и с теплыми, горячими пожеланиями. Приглашается на сцену вице-консул, руководитель Русского дома, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, Дьяченко Александр Андреевич. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, я сюда с приключениями добирался. Я, конечно, очень расстроен, что мне не удалось с вами весь концерт. Но прошу заметить, что никакие погодные условия вообще мне не помешали приехать сюда для того, чтобы выразить уважение от Генерального консульства Российской Федерации в Усть-Каменогорске от Русского дома. Если позволите, я зачитаю поздравительный адрес. Уважаемые активисты Татарского общественного центра области Абай, от имени Генерального консульства Российской Федерации, представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и от себя лично сердечно поздравляю вас и всех активистов общественного объединения с знаменательной датой 35-летием со дня основания Татарского общественного центра области Абай. За прошедшие десятилетия ваш центр стал не просто хранителем богатейших традиций, языка и самобытной культуры, но и важным институтом гражданского общества. Особенно ценно, что деятельность центра и сама татарская община при Иртыше выступает надежным связующим звеном, скрепляя Россию и Казахстан узами подлинного братства и добрососедства. История татарского народа неразрывно вплетена в летопись наших государств. Создавая уникальное пространство доверия и взаимопонимания, ваша активная работа, участие в юбилейных торжествах гостей и артистов из Республики Татарстан наглядно подтверждает, что наши гуманитарные и человеческие связи остаются нерушимыми и продолжают развиваться. В этот праздничный день выражаю вам, уважаемый Джалиль Габдулхакович, ну и, конечно же, Габдулхак Габдулович, искреннюю признательность за ваш вклад в укрепление российско-казахстанской дружбы и добрососедства. Желаю вам и всем членам Татарского общественного центра крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо наших народов. Я не мог приехать без подарка. Я прошу зал мне немножечко помочь. У меня есть загадка. Обычно говорят, у татар по одной не пьют. Это к чему относится, скажите мне? Правильно, это относится к чаю. Невозможно представить ни одного татарина, который не любит пить чай с печеньками. Поэтому я бы хотел передать от Русского дома в Усть-Каменогорске этот термопод, чтобы в гостеприимном доме всегда был чай и печенье. Олай болса, құрметті достар, береке құтты болсын.